Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Usumbun Menteri Rangba Kejelau ba Prestun Tensong hakan rutering uno pra arja apuar ulong ba jingkeno jong National Spokesperson jong ko All India Trinamool Congress ba Sarkar Meghalaya kalapanan kambakla ya kapisa ka bakot nrus pa laifu arklur ya kabalamang da NDB haki project ba per ban pentrikam da Sarkar jala haka jala bro kawai kalong ka babakla namar ba jingkeno jong ugo khali kalong ka baklem nong rem bat kalong ru ka jingkeno ka baklem don ki sakhi sabut ki babiang haka jekran bigala pathai khubor ba Prestun Tensong ulong baka jingyay beteng jong go khali banwo nya ya karukom sensha jong ka Sarkar jala kamdei shu usien ka baningkong ba ulong ru ba katkum ka jing sngo jong ushimet kini gi jing keno jong go khali kapan pa ba ulong kum ubrio ubala shiteng khli so called national spokesperson jong ka AITC usaket go khali ula ai kaneka press release aga ba ai kaneka allegation kabelong very serious ya ke government hana baka pendon kam bakla ya kepisa kabahan rius pa laipu arkur kabadai na kementar ka Meghalaya Ecotourism Infrastructure Development Project kani kijing keren jong uniu spokesperson kade kabang ong pikam dai su asin ka benpong kabula keren bun sin ula ai ke allegation bun sin bun teli bat kabangiru habang lapin syai hakabakadu kalakut namar bahak apa kedu usiemba ka mu ai mo statement kamu kala de menta ula mi yang menen hakamu ai ka nika allegation hakabanganga kwa ban pensyai bagi pajba kini msugut hu bakla kane kade ke project ka bangi ong ka centrally external funded project kabawan lembaga ka NDB hakawe sign ya ka agreement apa dengan Sarkar Meghalaya bat ke Sarkar India rengkat bat ka NDB nakam taki project ki baper ya kaba ndai kumba ong mau utang lus pa life arclusion nyeus pa life away 0.2 crores kapisa kabla irma bangin pendon kam ya kane nakam taus nem ar hajar arpuar ar hajar arpulai ar hajar arpusau ar hajar arpusan batkan kut hadu ar hajar arpunri bat kani ka fund leng bajo ka NDB kalong baik haki lai teli ki department di baper ki bangin penonton kawai ni ong kabahap apo ka tourism department kawai ka don kabahap apo bludi department bat kawai pat kabahap apo ka sports department de ni tau ya kene ka Meghalayan Age Limited katkum ka company sa namar baga guidelines na ka NDB ka ong ba ndai mla ban ong ban trade direct public department habdon ka kanja SPV kabing ong ka special purpose vehicle in the form of a company hakaba ban monitor ban penbiang ikikot kisla baro hab ban monitor lang lengba jong ka planning department ya kani kabing ong ka Meghalayan Age Limited bat ba kakam mentagalas dang tiuniu briu ong bakrukom khaten daru kabalong anak bulong questionable lani kabong biang leri kabong syai nenga kwa bandia thu yapi ba yaki tendering process baro kane ka company kane ka SPB kane ka society kabang ong Meghalayan Age Limited kapan biang ki kon keslabat ka IT pada gini project syaki department ladai kabadai benda bat ka peludi ki as peludi bat kotenar ya godai bat ka tourism ka as ka tourism department bat kotenar ilari ka bedai bat sports ka as ka sports department bakin kotenar mdai bat kotenar na kanika SPP tena ka daw katar ka jing allegation jumu kalong babakla bat ka tenda am ngi khotru ngi khot online namar ka guidelines jong ke NDB kalong very clear ba pi tenda ru piap le online mdai to ko offline la banyak keren bakalong kumne kutai mdai online to de hakabite bat kene kam ko mo pi gabanging la de kotenda hakini ki light li ki sektor kalong
tangkumba arspa lepoklur aspa klur kamde ka kam masuk dan yang sumon ong ba da kijing start jong government ngilala ban warna ban sign ka agreement hapdeng jong ka state government bat kan penmentoi sibun ya ka jela jong ibarapoi bat kini kini ngan jer keteng ka tuan netliki project hak bi dei ba ka jing implement jong ya kanika pisah ka biyo na NDB kawai kalong ba ngile ikan ka hospital tiga sports complex hapo Shillong kawai ka landscaping bat ka building tourism amenities hapo Watch Lake kawai isna hapo infrastructure tourism facility hapo Crinolin kawai hapo convention center ha Orchid Lake kawai ka isna hapo Umya Motorsports Complex kawai ka mengilai Hanok Kalikai Waterfall kawai ka mengilai hapo Cibagre Village Ground kadika Jakaba Wangala Festival ko julong sisisnem kawai ka Jaka kawai ka di hapo Mauplang ka bengiong ka tuguliti ya kijat jo ka David Scott Trail kawai ka di ka ba yade bat ka Convention Center hapo Tura nang ta sisu kawai ka di ka Heritage Village Hasora kawai ka Orchid Lake Hospital Complex ka mengilai ang hapo Orchid Lake kawai ka di ka Hospital atau Resip Complex Hanong Mahir kawai Hatar Laskin kawai Hanong Knum kawai hapo Pelka Falls and Wawari kawai hapo Maulenden ka Umden ka Kudeng Rim ka Darang ka Maura ka Bansamgri ka Kemragri ka Siju kini ki bangin a don ki basan klur ki bangin klur ban snai kini ki infrastructure bat ngong pi kata de ka kam ka bangi ngile na lengba jong kanika lengba jong kanika NDP project ka ban yarap bat penkeladur hakawai de bat ka tourism bat ru ka hakawai de bat ka lentia kelje nanta kawai bet ka bade ya ka Shillong Peak Roadway bat sekaba khadu ika road pada kadai ka intel road khang te hapo Tura kawai hapo Kudeng Rim Kudeng Thmai bat kawai ke Juai na tiang kediap Khan Buli kita kideki bangi i project ki bangi ngi irma leng bajong kadika NDB hakaba kapoi kumba arspa lepo klur bangin pelut ya usnem uba foreign financial lepo klur ngila khot tenda kidon ki bamtas taman ai ko don menta ki bingdang sudep ke tendering proses brokhoi hakaba ngin sedang no ikidiki kam habur alai teli kini sektor haka tourism sektor haka peludi sektor batru haka sport sektor de kata kede ka bangakwa ban pichai haka ba umdon kanu kicing bekala kamdon kanu kata ka visualization jong kanika jong kini ke project ndai ka dei ka project ka bang ong pulong very clear ka ba download nadong sedong kikot kisla katkum ka guidelines jong ka NDB tinaka daon na kaliang jomi ka sarkar isim kia bahaya kini ya kicing keren uniu spokesperson kalong ba klaim kanorim bat ngilaya rairu bangin hapan file de defamation case against uniu spokesperson jong ka AITC namar ba karkom keno jemu kalong serius sengaw ko kata surkar ka babablut ya kapisah ka tengga sengaw ko kata kapisar ka basuk bahaban bang sengaw ko ka bamdon manu ban page ban big ban audit lane ban cross check netip tamu uniu beri ngapai ubakam peri kerkom keno jong ui ka sarkar ngangong pi lada dei sisa ka basisa ni pediang mereka ni kedai tang kejing keno lamle kejing keno thok le bandai kejing keno ka basisa ngong pi ngiru pai bangi kemen balai bangi bore yeke lada pi ong matan reus pa lai pui klur ka bangi ngong news pa lai pui klur kamde ka kam kai ban kumno kala ban long mangin siapa kumno kala ban long bangi bagi lak bet ban yo kata kala nanti ban bam ban tep sapla pi kata ka de ka wei ka bangi da sutu namar ba ka sistem mak government kalong karum ko pisai siting karu thik pathik kami siting karu thik pathik haba karum long thik pathik numla ban buri bat nginumla airu ban ong ban misuse ya katuka fund gabla irma la kalong naka World Bank la kalong naka NDB la kalong naka ADB kat nak balong nginam la ban sule kumta kumba uniu briu ukono ya kasota
Thank